Kitu kali jai kathari novel le kaching wai bong kali haso jakas along ke claim a songja putuman ke duelo thek prong lo lage kadu bekar beng lo thek prong lo haladak asoka hotel penang ke bara video footage tudulang ngoda kal beng lo thek prong lage jai kathari novel le tok long chingki na moi bugali te kopia posi da kabang hui me lamang la hello Pemane BJP afan ke kroy organisation nanda pupo jai kathar ke ijaka satos ke pejure bang gusi puji SDC atum punonda jai kathar ke jaka satos ke pejure bang gusi puji Congress atum le punonda jaka satos ke pejure ke jai kathar puji non BJP alidar do an learning ye ta jai kathar ke jaka satos ta ke pejure bang lo gusi lam khan po to cholo jai kathar tos do bomlo alang jakas pen api dudun delo tang de jakas along ke do asongja puatum ke kuna lo de ke do bom jai kathar to dudun delo to cholo te jakas along ke do bom asongja po a chairman panglo kadu ko betula hala tum ke tos pa juji de to cholo ke de chingkidam bomoi jakas ke pas juda jaga thar kumari di jaga thar to du din lote jaga thar du din ta jakas movement ke claim bom milu ke de kuch holo samri ke de la hello de thetana kar jugan tu mag la hello jakas song ja pu na jhakum ninje bom la congress bjp sdc और jhak organization ban ninje bom la sola jaga thar ke to du din lo ta jakas movement na claim bom tos ta dam bom ni tum dori du movement claim report tum khang dege lasi laso lama bangke rata tum chini da jai kathar a joine si jakas ta chingthur chot pusi chepang rong lo si nun a phi bang bom lo 24 plus organization along nitum lead lo separate electoral roll 24 plus 2016 pen separate electoral roll council long semanaji 6 schedule ron pen halaso ahut 2016 aning kan pen 2019 aning kan ke tumang pon 24 plus jai kathar alang lita 24 plus long sidulo neta nilitum organization ahe tumanda 24 plus long sidulablo 24 plus organization claim bom mahut si nilitung karbianglong arat atok anu nitum awareness damlo karbianglong rana sini lo sik sidul pen kali pute itum rengre la pen itum unelo itum makhai la pen itum long reach rai komode lo puge karbianglong rat tuhan awareness pilo sini lo karbianglong ikilo la pen council long ta dili tum tok dam lo cm tum chingwai lo aning ki oya rada tum pinang ana ning ki oya aning ki pung aning ki duk hala sop cm nang chingwai tum pamika ki pena bode council pen nang ke tet ke dili tum ning oi ning duk ke chiru charna pen council lang kong long lo hala sot elvin teron kopilo ko puge la ke elvin teron nang kaning je dun hala sot la ke bahar ya drama si klem lo 2016 council long separang popo kangjang terang deputy chairman ke dua hut alang sinang deng dulo rup sing tiron dulo non ke alang lige mla lo cm malo kopia pot chok chi lanang tung ke claim chok chi 6 dollar ron pen dam dila kopia pol alang hasot nang do joy kende elvin tiron kota lo hasu kat juga Karbinglong ben dong alang ko ang kanton do kok ma mante hem tong do joy ma alang ni hala sopen objection nang pidun me lage chok chipu objection nang pidun me ke mitron ko people do joy ke akali le dili tung la da councilor leng ningo ning du gari soi jang tuma kong long ka chiru chada drama si eklem bu na pudu la hello elvin tron da chok chipu ni ki jong kamang tung ma ke drama के क्लेम किया लगे एल्विन ट्रॉम से ड्रामा के क्लेम
2012 Karbinglong Autonomous Council election ahu halo sut ke ASDC le pen papa apulo papa pen thulo papa pen seat near cap hailo kap nili pen hailo kapre ni ninga belablo sita pinangana tum bang ke hailo bang near cap papa pen hailo Elvin Teron na ke hai gelang lagi amri pen thulo alang like papa ASDC long achim lo Elvin Teron ke kili na bang lola Elvin Teron la achim lo ASDC huta achim lo papa huta lang sa achim lo kopi polo lang si parendit ke uping maslai si gaya sud Congress uping maslai phan chiorden lo bonde lage te la alang like Karbiang long rat akar I ke handbrake lapet article 244A lapen ke papa lake rat atum si ke par japot itum handbrake lapen labang so kadu go ve court pan pachunang ko labang so sentiment pe si rat ke thura so Elvin Teron ko pi poche parende alang ji phani ge lake rat long isi drama ke claim lage Elvin Teron lo lage drama ke claim si parende lo lage thek prong lage Elvin Teron hai masudi ka si bhai lasi alang li jai ga thar pan si agent bu mati kichi agent bu mati agent galang lilu laso papa regional party mo nang tang det po nang the det po lasi la tum han parem ni ge ni ta inu lo polang sacrifice lo su la si parem de lo gende papa rem de lo halo so la hello Elvin Teron ke the tani chok chege lasi no nalang li Karbiang long rat phan pachini na po शिक्षित वर्कशॉप की भी लाता इपीएचसी लीडर तुम हाना लांग हांग हिगे अलांग ना हांग भी ahok pera bage etat la bangani tum patin delo na hang hedera choklo alang tumai padari tum शिक्षित के alam के rat phane के thana prang loge laisilo isi bang le helo alang polo 1969 ninkan ke thetan शिक्षित ला debate lo busalang ipumati debate lo halasua debate ke alang pubang ke article 244A lapet ke schedule article 244A aphan abang ke rat phan chong thudelo pulo aphi schedule abang si nang po lapen schedule arlo pimala so tengsi dopo posi alang lihadak YouTube long alang ke nije do to cholo पे सिक्स शिडुल जोनी पे सी 1969 पे नॉन 2024 के लासो सिक्स शिडुल जोनी पे सी कालबिया आंगलोंग लापेन कालबिंग आंगलोंग रात मी केरेंग लोमति हो लापेन लांग इसी नहीं ये दुला सिक्स शिडुल long lip pudi six to long lip pu kininje jaga thar lake kiche agent ma boda lang hada ku pudu song six to long lip pu kaninje tu ma lake kiche agent ma boda lang ni gitu lai silo lake atumi ke ni yalang de ani si aprang ke ni yalang bang lai hello ala hala Karbing long life channel lo kaninje hala da kaninje la sulo Khasi Hills Autonomous District Council, Garo Hills District Autonomous Council, Lapen Jantia Hills District Autonomous Council. La anda bang amithang customary lower wrong tesi bang ci simarlo. Lapen haladak ateng bang ci claim long ko mekalo, lapen hada koda tum bang revenue ta ciklo 3 crore 4 crore long lo posi alang dak kaniji. To cholo ta mission lo. Lapen council la dalang pinpulo. Council long ta non aki hai tuliram ro hang asang hola pusi claim bom lo pulo alang la sono ninjilo lasi alang isi ka niya do lang six schedule handbrake long lia ko ke non ko six schedule ike itum Karbila pen ilong so phanang ke rai la bang so ron basi itum six schedule bang pantang nang po walang kan ninjido la ke ninjibe kala Elvin Teron ninjibe lasi alang kan ninji uta phuta hako atumi kanije abang ke six schedule long lip pu kanije tum ani lagi kichi aso pure pu kichi aso agent modalang
lasi alang li rada phan constitutional lam thanji pute klar dak man thanu la penisi dula debate ke wangwe la ke drama son boslang pumati di debate lo ngani ke dang chiklang kle la ke drama son jot eklam kle pu athe nitu phat kumalo na kan sai pu si pumati Elvin Teron alam the lapen jai kathar alam the phan kumalo kan sai po la ke hab delhi pen wangwilu oh chief minister prime minister home minister wangwilu lagi lada kami thang khe phan ami thang along ria phan komat kaning je bang se ahok lapen constitution ateng pen komat si ahok kaning je khe lapen longri phan ka ching hon alam the kaning je thip hala ke rat sing sai pu di la ke rat sing sai pu lagi Elvin Teron ami thang ching sai nam lo jai ni tum party APSC president jai kathar ami thang ching sai nam lo la ke rat sing sai pu lagi alang phan alang kupisi ni tum manang kang sai bang wi komalang kang sai pu alam the ko song sa alang kan ji long po non ke alang li Delhi University long pol science kete pulo honors pulo political science hiri pulo sita non Karbiang long ta pol science honors ka por hi tum do piglo alang li sona hak a political honors ka por hi tum do piglo no ke igo delo lasi komalo no ke 60 lam ka chi net po 60 la bhar ke the pigli lagi joni ka por hi na taun alang li Karbiang long arat akit thek awe delo ne cholo pujalang ke chima thang lo lam ge lasi la son la rad phan lang re bang ni Elvin Teron ka rad phan nang li ahogalam thano ahogalam re nije non ahogalam re japono la hello la pendula MOU kachetok MOU kachetok 1995 1st April halage Karbiang long la pen NCLs arat akar i ge ahok tak ke MOU ge kali la ke handbrake article 244 is na hi pu as je mompen ho te copy po sia lang li hala sot MOU po sign rong lo MOU copy po si ka pasan rong lo ko bara bidi lo Elvin Teron na bidi lagi BJP CM advisor Elvin Teron na BDC 1995 1st April MOU ke pasan ke lagi Elvin Teron na bidi lagi jongna ko gi lagi la hello lasi komat sia agent lo pote lake government agent Karbiang long rat phan paching thu the na la pen ke regional political party phan ka da ber thip nang pu la bang so bidi kiri ke lake Elvin Teron hello lasi rat tung la bang chi nai la pen ke lang lagi ni la handbrake ke 6 schedule ke lapen ke handbrake ke nangne 6 schedule se nahi husi APSC party tungke rong thana bomlo dingkan trok lo lage thang jokta langule ba wele ani hang ni than lo alang lita chok chi delu lagi nang tum la solo la pulo poke media long wangde hala suhut ku people lo ke bang de ke lasi nitum APSC political party pen ke nitum ke 6 schedule anda chok de nitum pupe 6 schedule anda chok lo punitum pupe APSC party ke saying 21 January 2019 ading kan pen nitum slogan ke hang handbrake long ni tum sang se la pen 6 schedule pantang nang la pen council long 6 schedule implement ji poke nitum ke la slogan ke nitum lagi cheng slogan Elvin Teron la do biden ba kona lo so da lang to nang jumnong le den ba lasi 6 schedule ke lake council on kachari ji a ron cho lage council put lage assembly ke lumati secretary office ke lumati lage itsi a council on secretary office lo lage state secretary office ke lo lage Elvin Teron chini ni den mala sola lasi handbrake ke nang po handbrake long le ko itum karbia khaila pe inglong aso khai virdet po long le phelang Land right anda bang nang thilap po voting right anda bang no nang thilap si council long iya mang jeplang lo MEC nang jeplang lo chairman nang jeplang lo lasi la bang ke
chok che loi tuma khai de posi tum sik sidul aron bele che protect nang posi nili tum ke chi songbom lo Guwahati High Court case pilo High Court verdict nang pilo je council ong chiklon drop aron semano chiklon drop ambong ken council of han hukum pilo te kopia pot piniar niata Karbing Autonomous Council tu labang so aron semar midelo jong si sik sidul aron ki thang nagali lage pulte court tum case ki pi cheng arni pe sinang deng de ji tapi di ke sik sidul ke lage intang rak bino aposi court tum ta labang so case halo so arni kan benang deng de lo lapen party kan pidelo cholo CM tuliram rong hang atum pulo nitum ke dak pen lo elo pulo ha dak sidulo Governor secretary phat governor long nitum chingwai dong lo governor secretary aphan hang lo governor bang hada ke nitum long nang lilang pukul kodan dia file papa tuelo laso file ke pari ji ko malo ja kong do Karbing long ben bang pri MLA do la bang pri MLA tum hada Guwahati secretary office long luda mune ma assembly long la tum la so file ko na lo implement ko pula tum ninje thek khedet ma man ninje tong gani je kha he ma lasi APHLC aphat kalili kalang lang nang ki bok ke di la ke sop la ke angkur ga lam sai de lu non nitum APHLC party pen ke dam tang BJP election ke dam tang MP election ho MP election ho nitum APHLC pen che dan lo nitum constituency sir kep Karbing lo na haidelo constituency sir kep na haidelo di mahaso pen isina hailo kep na hailo la long sir kep long kep na hai pen posi non BJP atum do the sang the alang tum sik schedule a workshop lapen awareness kibi 1952 51 district council ke long pen peneng 2024 an ke ningkan proxy ke hini artam play galu rada tumhan arjuno lapen rada tumta munthi tha komada political party council long kangni koso period party tumsi sik schedule awareness ki bilo sik schedule alam raphan ke thano laso are court langha rada tumta theklong le lagi theklong le lasi non dili tu APHL se party pe sik schedule othiblo council long sik schedule ron pen claim nang ji sik schedule ateng pen that long le apota anta council are deng si donang ji long le anta council are deng si donang ji bang phan pilong le la soa ron ke semar pa mekanang ko la bang so ke claim pen posi pini BJP atum aning ki jang ji itu lo bang so a movement la so sik schedule movement la pen autonomous state movement claim bom pen posi lang tu aning ki jang ji lasi pini nili tu APHL se party lake rata party pinaka posi Elvin Tero na ke hai alang li take share reset council advisor CM advisor ada kache plangolo pupen alang li kalili kalang lang alang kan ye bangke chokche posi di pudam nako ko non 2026 ke MLA election lo la so MLA election lo alang amri a constituency pen nai BJP pen ticket ke chuhang dun ji la bangso akamatha pendong APHLC fan ke tegrat lo de la ta matha me lo hai sita la bangalang li ning alam lo alang thur ni thur nege wa phesita non rada to khei la pen longri kisung alam chini pa makeup pen kithur hut alang rat khan aning pa bob ke Elvin Tron chokchi lailo ni lipu kang tung mage la sinon kirang jilang anda nilitum APHLC party pen ke arjap thipo la pen ke sik schedule
ateng pen council long aron semarsi keche ke be tuma phan long le pilong le jatang po keche tuma phan election of vote pajok long le jatang po council election la pen par beha ke claim pen danglok jakong la pen council pen kipiuno sakuri aboreng awar sai abda council pen sipinang pola bang soar ron bang semarnang ji pu bang kani tumke claim thipo la pen ji thipo lahelo jaya jathar mate epechal sia tun arong sikshidula lam de thanan ke pachubai tapen ahoga lam de thandan ko la so pathak ko kan tuma din ta nabai sikshidul alam nilitum rara phan ke than lake ke thatap kali lagi a constitution ateng basi tu than constitution long ko pi ba ke to laso teng si nilitum ke rara phan than Karbianglong a district ar loke pontiap ke nanglut un lada ke di sikshidul a district pina ke pontiap nanglut un dake puke asam pontiap lu along si tok dak lagi be sikshidul ar loke lu tabun elo dake asam a pontiap tum hada ka bang system a district teng loke dake payun di pukle sikshidul ar loke lu de puk dak tok dak loke yo dak pilo tok ke ho it shall extend to the whole of Assam in the rural areas except the autonomous district under the 6th schedule of the Constitution of India. Busida keto. Lasi laso 6th schedule ar lo ke luru de puke dak tok daglu. Elvin Teron la thelong de mo. Elvin Teron laso kitab chenam tho la lo kitab ho. Alang ke 6th schedule ya kinang avelo no ke hemprek nang po puke di. Nitong 6th schedule nai hemprek nai. Garbia khela pening long khai bil dak na la so hemprek long le prang ke protect nangi tung constitution na teng pen pusi nili tung ke rara phan ke thang lage ke ni tung ke chubai gali da ka tok da lo ke de ho Elvin Teron la so kita pori de ho jong si la chok chi prote ni ke case pi de Elvin Teron case pi de la chok chi pro case pi de la pen autonomous 6th schedule ke nang nelo itum ke nang nelo Karbianglong arat Karbianglong Karbi la pen ilong sora nang nelo pura pina pen Elvin Teron ninje no to ninje dango itum nang nelo de 6th schedule ke pura ninje dango la nang nelo ma nangji la so lam ke ran lang pangsa na kali mala di Elvin Teron na bhan rat lang pangsa na nang li bhan rat lang pangsa na 6th schedule nangji ma nang ne 6th schedule ke nang doma we 6th schedule constitutional long toklo paragraph 20 ili tum ke hemprek le long lok pusita ili tum 6th schedule ke warnu Meghalaya state long lo Jaintia district autonomous council Garo Hills district autonomous council Kethoma autonomous district council lo hada te bar philu mate ihudi si ki pudla BJP la pen Elvin Teron tunde haladak Meghalaya autonomous district council long ke bang ke che tum hadak election thud nong ke pola mar long ni take nije ve dek Elvin Teron se nije de lage halas BJP ya CM Elvin Teron hai la si nije lo itung Karbing long lo ta thulong ji ki thulong ji kopia hut ko sodo ki thubul lage ki thulong ge lage constitution na si lage thulong Constitution long toklo 19 Karbing long district council long le prang pen Karbing long alo ke do tung ke ajatar dak arai dulu mo lo ka semar hut councilor ron ka semar hut ke pathu long ji ta ek du meaning ha pathu long le ta ek du meaning ha lage kita haladak Meghalaya government ato bang hala so ron ka semar hut ke bang pathu long ron bikok lo haladak kon ning kan ben hadak ke do bari mutum bang ke pathu long ron bikok lo
itung Karbi Anglong la soron semana kok tahai pas semana kok ji Bihari Bengali itu Nepali itu mang tanpen hai kewang atum ta aprang men kewang atum han ke ladak itum vuta pajok long nangkok tahai council election district council long le aprang pen kewang atum han ki la solam clear nahi kopi polo la solam pa clear idai ke vintro la si non itum ove kimi atum phat kalili kalang lang alam hai nang than bang itum nang kroi krilu ni la pen angli nuveksi constitution ron thek chot bu chi mathari pini हजार लाख बीए के पास एमए के पास डॉक्टर इंजीनियर लापेन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पढ़िए तुम दोपिक नो लाहाय तुम पढ़ी थे कहते मां लासी नांगली लाम थे कॉपी मकनिंग जे लाके रात तुम नहीं साइ बोमलो लासी नांगली में थांग पॉलिटिकल यार ले अफान लोंग चोट अंता चौक पुकसे पथा के एपीएसएलसी अफान कालिली कलांग लांगलाम नार बोंगनंग ने लापेन एपीएसएलसी पार्टी पे निली तो Constitution alam rada phan hok alam ke than long ke nang li kali legal lang pa mimi po alam ke rada phan pamang ni lahelu